awumile losuku Nkosi yami kube kunjalo ngabe kube uNkulunkulu angentele umusa athi give me joy in my heart, keep me praising, give me joy in my heart, I pray, give me joy in my heart, keep me praising, keep me praising, the day goes down. Awu Nkosi yami manje uNkulunkulu wangipha ngalanga sehlabeni wangicisha kancane-ke kodwa kunento yakuthi uNkulunkulu akazange angicishe. I need to go and to practice wekuthi ngithole impilo ngidawukhona-ke kuhlabela kahle iphimbo lami libe right ngoba lethi yento ungathi wena uNkulunkulu akakwenteli kanti buhlapha bekusebenzisa letinto kabi. Bazalwane namhla ngifundele ivesi lana lelingibusise kakhulu encwadini yeMahubo lafundwa ngulomunye babe losekangasekho emhlabeni. Lo angibusisa kakhulu lo babe lo leli hubo leli ngikhumbula ukuthi walifunda lo babe leli hubo leli kwakungumhla ka-19 July 19 July 2009 lo babe wafunda leli verse wathi bengingumntwana manje sengimdala angizange sengimbone lolungile alahliwe ngisho nebantu bakhe abahambi baqela kudla. Wafunda leli verse lo babe solo kulahlala akasekho emhlabeni. May his soul rest in peace. To rise in glory in Jesus' name, amen. Bazalwane, we have just read, like I've just quoted, Psalm 37 from verse 1. I'm sorry, from verse 21 to the end. We also read from the book of Jeremiah, chapter 38, verse 1 to 13, as well as in the letter to the Corinthians, 1 Corinthians chapter 14, verse 26 to 40. And we also read the history behind this day in 1555. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, we thank you. You are our Father. You grant us peace in this journey of life. Siyabonga Nkosi, sibonga singaphezi ngoba usendela lokuhle ngaso sonke isikhathi. Ludumo nemandla kungokwakho Jesu ngoku nakunaphakade, amen. Bazalwane, ngithindwa ngilomhlabelelo noma ngilesihlabelelo lesithi lolungile. Bantwana uthi sengize ngimtsala. Ngisacela ukuthi ngisiphindele isihlabelelo sami bazalwane. Siphindele isihlabelelo sami ngingasivali ngoba siyawuthinta umoya wami. Uthi bengingumntwana nyalo bengingumntwana manje sengimtsala angizange sengimbone lolungile alahliwe ngisho nebantu bakhe abahambi baqela kudla. What a joy lesivako wekuthi akhulume lamagama wekuthi bengingumntwana manje sengimtsala kodwa angake ngimbone lolungile alahlwe nguNkulunkulu. You know, ayangethusa lamagama. The man lo wakhuluma lamagama langa wahamba emhlabeni ngengoti yemoto. So painful. After akhulume lamagama. Uyabona ke Satan kulesinye isikhathi uke ente i-counterpart yetinvo. Kuba ungathi bawukhuluma emanga kulokuloke wakhuluma. Kuba ungathi akusilo iqiniso unemanga. And I'm happy today. Ngifunda lamagama langa sikhumbula Hugh Latimer and Nicholas Ridley. Basengland bo bishop bobabili.
ngeminyaka wama-1555 leba ngenxa yokukholwa kwabo balimela livangeli njengalokho libabona lapha emlilweni baboshwe ngezinketane ngala na umlilo ubovu ngala uyababona baboshwe lomunye wabhekale lomunye wabhekale bafakwa emlilweni bafa basha abazange babeboshwe edrang Meshaki na-Abednego umlilo wabahla ke lapha bahamba emhlabeni kwajatshulwa kodwa namuhla siyabakhumbula akuzange kufe lokube bakholelwa kuko akuzange kufe lokube bakumele libandla laKristu lakhele ethi kwemilotha yalabangcwele libandla laKristu lakhele ethi kwesivumo asimvumi Jesu makusiplisa asilingisa umhlanga emantini kwekuthi into mathi nje sithi nja kuthi ngendlula sivuke. These two men, they stood the ground, they stood the test of their faith. Kukholwa kuyafuna sikumele, kukholwa kuyafuna kuvivinywe in such a way ukuthi labanye bathi ufe wavumela Satane, ufe wafaka buhlungu, ufe wehlulekile bantu kunengi abakhulumako na ufile uthinte itolo umfundisi Hadebe ngitolo the other day wathi bantu bayahleba bahlebe ngisho ufile useboxini bakuhlebe bakhulume into ngawo libhuku lakho livaliwe uhambile emntabeni kodwa kukhona abantu abasahleba ubona ukuthi umuntu ukhohlakele kangakanani emhlabeni umuntu ke acabanga ukuthi wathi kangcono kunaNkulunkulu. So bazalwane ngiyajabula ke namuhla lokuthi ukukholwa kwethu kufanele kwendlule etintweni ngeke ngashumayela ngalenye verse lelingithintako uthi umpostoli Paul bamshaya bamgqoba ngematshe sebamgqobe ngematshe bamshiya bathi ufile bamudulele ngaphandle kwedolobha lapha encwadini yama-Acts kwathiwa kwabe sekuqala ibandla lima around liyamsurrounda liyadumisa liyathandaza umthandazo unemandla umthandazo uyathi sishintsha simo. Umpostoli Paul bekafile, he was not in coma. Now ufunza kahle uthi lo mbhali nasekabhala uPostoli Paul uthi ngiyamati umuntu akuKristu angathi noma bekasenyameni noma bekakumoya kodwa wafika wembulelwa tinto wabona tinto ngalesikhathi libandla limile limthandazela Paul emazulu amrelease ambuyisela emuva ngoba libandla belithandaza itolo ngithi tenta mbama uNkulunkulu akazange athi kuJona akafe ngoba bekangakaqedi ngaJona bekasase process wayipreserve impilo yakhe ngase ngithi uNkulunkulu uyasipreserve uyasigcina hayi ngoba labanye basinda etingotini labanye basinda eguleni lokumatima hayi ngoba kumbe kunjani kodwa ngoba uNkulunkulu uthi angaqedi kusenemsebenzi lemfuna ukwenza ngawe. So-ke namuhla ngiyangithinta lena lengithindako ya umpostoli Paul uthi nakavuka umpostoli Paul kule dolobha bebamgqobe ngematshe kulo wavuka wayaphindela kulo wayongena wayoqinisa abazalwane ashumayela athi kumele sedlule etinhluphekweni letimatima ngaphambi kokuba siyongena embusweni. Lo mbuso bazalwane kulesi sikhathi siyasha kuwo siyathestwa kuwo nawa la madoda ngwabekile lapha omabili ukuthi niwabone ukuthi asikhuluma imfeketho. This is something that happened in 1555 kulelanga lalamuhla kwangumhla ka-16 October asha akumela likholo kwawuthi angeke size sithengise awunikela kancane nje lapha kumbe kuMary ubaba no I can't do that. I can't sell my God for that.
and ngaleso sikhathi leso tenkolo tati intermingled with the secular. Uyabona inkolo yaqala yapambana yathekana nelive ubokwathi ukuthi sekubolile laba boLatma na Nicholas kwathiwa ngeMatthias kwasho laba babangani babo bazalwane including the state lebe bangaboni ngaliso linye nabo kwathiwa laba bantu abangama-traitors bafuna ukuthengisa lo mbuso waseNgilandi. Now ngicela ukuthi ngithinta kancane la uyabona Sedekhaya ubhekana neMartin, uyabona Jeremiah ubhekana neMartin. Into longithindile ngathi kumemetela noma kuba yinqeku yaNkulunkulu akusiyonto ilula. Lo Jeremiah lona ubhekwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu uvula into yakhe Jeremiah uyathi kunje Jeremiah uyeva uyawuthatha lo mlayeto waNkulunkulu uthi hayi angiphuthumise ngihambe ngomikise kubantu baNkulunkulu. Asathi uyawuphuthumise lo mlayeto wamfaka inkingeni. Usashumayela ivangeli usafakazela labanye abantu uyathi lento lekhuluma ikufaka inkingeni. Wathiwa lo Jeremiah njengana Nicholas naLatma wathiwa uyitraitor naye ngoba uthi uNkulunkulu lalela ngiyawathanda lamagama lawo lithi uwaprofeta Jeremiah now kulokhu verse 20 verse 2 wa chapter 38 Jeremiah chapter 38 verse 2 now kulokhu ushiwo nguSimakathe uthi wonke lohlala kuleli dolobha uyawufa ngenkemba number 1 noma ngendlala number 2 noma ngesifo lesibulalayo number 3 kodwa wonke lohambako aye eBhabhiloni uyawuphepha nekuphila kwakhe uyawuphila. Naku futhi lokushiwo nguSimakathe uthi ngempela ledolobha liyawunikelwa emabuthweni enkosi yaseBhabhiloni la yakulithumba. Lalela ke nathi tiphathimandla takhuluma inkosi ndathi lo muntu kufanele abulawe uthela emanti ematholeni emasotsha lasele kule dolobha nakubo bonke bantu ngale into lathi khuluma lo muntu akaqondi lokuhle ngalabantu kodwa ubafisela lokubi. Uyabona ke nawuke wakhuluma imessage yaNkulunkulu enjengoba injalo ayehli kahle kulabanye abantu ngoba abantu bakuthatha nguwe ubafisela lokubi. Sike saphila lapha even kwathiwa sithunywa asibulawa ngoba sisuke silethe imessage kodwa Jeremiah lo bamfisela ukuthi afe. Bantu nawenta umsebenzi kaNkulunkulu bantu nawukhuluma amaqiniso bakufisela ekufeni. Ngangashumayela kulenye indawo ngeligama la witness libuya kuGreek lithi maritus. Legama lithi maritus lisho ukuthi you speak and die. Liqiniso umuntu limholela kokunye ukuthi afe. Uma ngabe ukhuluma iqiniso lokunye likholela ekuthenini uyoboshwa. Kulesi isikhathi likholela ekuthenini emndenini bakhipha umkhulungwane. Lokhu kungathi kuyaphambana nalokusho lithi liqiniso uyawulathi futhi iqiniso liyakukhulula. Liqiniso lenta ukuthi noma ngabe bakufaka ejele noma ngabe bayagulana ufe ukhululekile. Usanjele nebomfengene ukhululekile usasibhedlela kugcina lento ikufaka enkingeni ube bakushaya bakuthini ufuthelwa usethi inhlungwini ukhululekile. Kunokwenteka ukuthi ekhaya lakho
uthi ke ukhuluma iqiniso bantu bakho bathi lona ke asiphindi ke simthengele ngisho lutho asiphindi simendele lutho namhlanje khuphuke bo BP ulele esibhedlela uthi ngifuna ukutshela mntwana kaNkulunkulu ukuthi kude loku wrong lokwentile na ukhuluma iqiniso. That is the way to go. Uma ngabe ungafuni ukukhuluma iqiniso utophila impilo yemanga, impilo le disgusting, impilo lehlantisa uNkulunkulu. Ngoba utophila netinyoka nemaqoqo neminenke nemashongololo ungakukhiphi uthi ngawuthi ngiyakhipha lokho mina ngibese ngishonaphi mina ngibese ngentanjani hayi angathi ke lapha bomake lasebanjelwa nabo babe kube bantima futhi ke lapho bomake labasaphila nalabo babe ukhande uthi ngathi ngiyakhuluma ngilahle ngoba phela sengiyambona vele ugijima nabani khuluma iqiniso. Uma benikubithatha ushe njenga Lakma na Rikma labalabala Nicholas it's better wele uya ngaphesheya. Jeremiah walikhuluma leqiniso leli mawufunza la uqhubeka inkosi yavuma uthi leti phathimandla tente letifunako ngaJeremiah uyathi uke ulahlwe bantu bathi babona ukuthi lento lekhulunywa ngawe ayisilo iqiniso kodwa ngoba they want to buy favor kulabanye bantu bakulahle umuntu angakumele umangalo njengoba phela wena uyalalela iqiniso sekwente njani umuntu athi ngicela ungangifaki ngicela nje ungangifaki etintweni takho labanye bantu khona lo mnyebe ngikhuluma naye itolo sakhuluma naye ithi mina manje ke lana uthi hey akukhuluma lento leyo tosala wedwa umuntu sohlela uneluvalo sineluvalo bantu laba setikhundleni abafuni ukufa iqiniso bantu laba sebuholini abafuni ukufa iqiniso wamtshela leqiniso you become an enemy naye. Jeremiah, he became an enemy of the state just because of telling the word of God. Lendo yokuthi ubitwa uNkulunkulu ugijime is good, but you must know that there are consequences that you must bear. Uyabona ke ngiphethe kanje uthi lapha umpostoli Paul uyabona ivakali uthi bafaka abangasho nix ezontweni abathuli babuthe emadodeni abo namhla bafaka ukuthi abathulisa batokuganja ngemanje. Hayi lokho kwakhulunywa nebandla laseKorinte lokho kwakhulunywa nebafati labanjanjanyana kunjani ubona ukuthi ususa leyinto kodwa nake sefuna siqwaninge lokho umpostoli Paul bekakhuluma senyameni bekakhuluma umqondo wakhe bekunjani na kuphela ngicela ukuthi ngikufunde lapho ku 1 Corinthians 14 ngicala nje ngemabomu uverse 33. 1 Corinthians 14 verse 33 ngoba uNkulunkulu akasiye umuntu wetiphithiphithi kodwa wekuthula njengoba kunjalo kuwo onke emabandla alabantwana bafati abathule ebandleni ngoba abakavumeleki ukuthi bakhulume kepha abathithobe njengalokhu kusho njalo umthetho nakukhona lafuna kukwathi akakubuthe emadodeni abo emakhaya abakubuthe emadodeni abo emakhaya ngoba kulihlazo ukuthi umfati akhulume ebandleni na ukhuluma lokho yayi lo muntu lona ke leli vilelo akangalifunzi namuhla bafati bafuna konke kwenta lokho lethi tele uNkulunkulu abathi kusho umpostoli Paul la uthi abathule abayishut up yodwa hawu akasafuni isikhulume ngiliphi kani lelivakele eshelwa nathi siyakholwa nali Bible hayi lo mfundisi lona ushumayela leli njani livangele cha nani ngilo lolo liphethe lakho
livule ulifunze. So lawo maqiniso lawo silalethi kwawo ngoba siyabona singalala singakaphakelwa. Uzothi utsendeza sishathi cautious uthi tiyani ngemfati lesontweni. Labanye balabafati nase bathethe lesigaba uze athi kodwa lo mfati uthi phela yena ngumfati yena still uphansi kwendvodza nale ndvodza akayikande nje ungathi sengilokunye nje kwesiyabhiyabhinyana lokufuna kushaya lo mthetho akubhekisele batongibuka kabi lapha kunomfundisi lona ukukhulumani cha ngikhuluma nalive laNkulunkulu liphinde lithi lelive laNkulunkulu lengikuthandzako lithi ngako ke nawuqala lo verse 26 ngako ke bazalwane nanibuthanele ukhona nibonikana emathuba lomunye aqale elikhulu singabangisani lomunye aqale elikhulu lomunye afundise lomunye ethule sembulo lomunye akhulume ngetilimi lomunye athi umusha. Umpostoli Paul ubeka libandla liyaqaqa ukuthi everybody must play a certain role. Ukuthi akaphambane netilimi uthi kodwa athi hunyushwe akuhunyushwe phela kawusitakala nelibandla. Asengiqhubeke bathi lo mfundisi ngoba yena akakhuluma itilimi so uthini manje uthi konke kwentekele ukuthi kwakheke libandla nakukhona labakhuluma ngetilimi ababe babili bangendluli kulabathathu banikane emathuba lomunye awumushe kepha nangabe kude lo umshako akathula lona wetilimi nakungisebandleni athi khulume yena yedwana naNkulunkulu ebandleni akungabe kude lo umshako uthi umpostoli Paul nakusebandleni akathuli athi khulume yedwana naNkulunkulu ngoba once we come together we come to worship God sifuna sakhane ungaphumi lapha itolo ngibekisela ngathi lokukhuluma ngetilimi wethu ufaka ukuthi utenje nokudla umnandi sihlangane lapha silambile lonke langabe singakahle so uyadla wena khem uyaqeda uyambonya kahle uyofaka emotweni noma ufaka esikhomeni sakho silambile lonto leyo yimpi uthi ukholiwe kodwa uzosincisha la umuntu lokhuluma ngetilimi tingahunyushwa ufanana nomuntu loncisha nawo ngoba letinto lokukhuluma lapha dale libandla kusito takho kungako kufanele tihunyushwe sitawukuva ukuthi uthini uNkulunkulu kithi ngakhuluma ngathi leta ama-acts ngilobekeva ukhulunywa ngelimi lwakabo ngloyo eva khulunywa ngelimi lwakabo lokusho ukuthi those were languages. But now if we talk tongues, if we talk glossolalia, then it needs to be interpreted. Uthi wakheke umtimba waKristu uyaqhubeka umbhali uthi kepha nangabe kude lo umshako akathule lona lokhuluma ngale tilimi. Okay, verse 29 mayelana nalabo prophethayo abakhulume babe babili noma babe bathathu labanye bakuhlole ngamoya ngesikhathi laba baprofeta laba bayahlola ukuthi nasakhulumile thou says the Lord akube khona discernment athi hlolwe letinto lathi khulumako ngoba kunekwenteka ukukhuluma from an impulse yabona lokhu ungaqabanga ifike nje uyibeke ungakayihloli ngekwelive laNkulunkulu ukuthi lithini live laNkulunkulu kuloko lesengikhuluma manje. uNkulunkulu ke uyagcizelela ukuthi uma ngabe khona lo prophetako akabe khona lo tawuhlola les prophet osingiso yini sibena lesinye nje prophet ukama lawo kuthi mhla ka20 banibani umhlaba kuyanjani ukuthi khona labathohlwithwa khona labanjani bagcina ungakenteki lo uyathuka uyaquqa lo mnyuthengisa inkomo lo mnyuthengisa ini hey nkosama lifike nelanga nkosami njanjanyana lamagovu ke langa lathengisako
esikunezokuthi babele bantu nje uphe bantu wena uzothuswa kufa ukuthi ilanga litakwenda njani. Maqeda labo bantu labo babonakala babantu bemama. Kumqoka abazalwane ukuthi tisehla tiprofeto letinya akusito tanamuhla letinya akusito tanyalo kodwa tiprofeto leti takwendela. So atihlolwe leti profeto tihlolwe ngumoya. Lokho ukuthi uma ngabe kude labahlolako kwekuthi that says the Lord amen. Nawe wena lo prophet akho usengotini ukuthi thula. Kodwa nangabe kwembulwa lutho kulomunye lohleti phansi akathule lona lokhulumayo. Nangabe sekukhona lo prophet akho sekukhona uNkulunkulu asemembulela lohleli phansi ungenteka ukuthi uyabona kufanele lokhu nanisemhlanganweni kunamabhalane lobhale ama-minutes. Once mabhalane ama-minutes waphakamisa isandla nihemba nikhombene ngoba ufuna ukuthi abhale lokhu arekhoda lesikhulumako la angarekhodi lakuqabangako. So ke la nesikhathi wena wethula le message buya kuNkulunkulu sekukhona lophakamisako lapha thula ngoba sifuna ukuthatha lokhu buya kuNkulunkulu. Kunokwenteka uNkulunkulu uthi stop it noma nyalo sale uthatha la direction layo. Ngaleyo ndlela ningaprofeta nonke ngamunye baze labanye bafunze futhi bakhuthatele. Imimoya yabaprofeti ithobela abaprofeti. Ngicina lapho. Imimoya yabaprofeti ithobela abaprofeti. Asesiyeke ku-abuse iBhayibheli. Labanye umema prophet thobela abaprofeti akalanda lokho lisithathelwe kuphi ulihluthule ku-context urirephile nje sithathe rap. Uyadlwengula iBhayibheli hamba hey umoya abaprofeti uthathele kuphi ngikuphi la libuya khona. Kumqoka ukuthi you must put the Bible in its context. The Bible, put the Bible in the context of the Corinthians. Put the Bible in the context of what? Yes, it's true. But then, lokunye lokumqoka kwekuthi sathi kwekuthi uMapostle Paul nakakhuluma la naye bekakhuluma leti into athi buka ngeliso laleyo umango nayini. So ke asithi sikhuluma into sibe ngaphambi kwebandla sikhuluma sibe imibhalo siyihlolisisile sikhulume lo kufuna uNkulunkulu anikusise bangcwele uNkulunkulu abe nani nifunde livla kaNkulunkulu nilihlatiye livla kaNkulunkulu nilive livla kaNkulunkulu nibe senalimela ngoba uma belingakalifundi ningakahlati ningakaliva ulukhulu kulimela. May the Lord bless us all in Jesus mighty name, amen. Baba sesibongile egameni lika Jesu lomusa lomkhulu kangaka losentele wona. Busisa uNkulunkulu wethu lona amandla onke laba lapha ku media. Phinde babusise uNkulunkulu wethu lona amandla basaphenya imibhalo bahlolisisa ukuthi uMapostle Paul bekasho ukuthini la bekayalani la bekanabani la bekunjani la ludumo lwakho Nkosi luyakwanda emhlabeni wonke ngaKristu Jesu Nkosi manje naphakade. And the blessing of God Almighty, Father, Son and Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen and amen. Makabongwe Jesu, mayibongwe in Calvary, mayibongwe imvana nakulesikhathi.